Kani gadai ka Durdashan Meghalaya bangi piang sopai pi syakatup kubor jengi menta ka janmit. Haswa bangin poi syaki kubor berbenia nginya pechwai kimat berkongsan. Ajin kerana Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi Syakifat nong syong snong lengba ke program Man Ki Baat jong kasian ba siswa arpunyau kishim benta ki nong syong snong ka nerbong ha kani ka lempung. Ujor kaseng kinohikai SSA syakayen kasyari bahakli du kari ka Supreme Court persya ya ka hukum ban pendep ya ka teacher eligibility test. Shim ki pulit kari boy ya kasin jamban pinbet ya ki jingdheng kali hasil lenter ka surok ba National Highway 6 namar ka jingpenyeng trok bean. Kinong yalam ka ASEAN kelai kenduk lang hakalimpung jingalang basau punyau ban pinklan ya kakayi pateng hapreng ki jing ki ba ka jing bo dor ha ka purthai. Bat kutno kalimpung Yakob nya kali ahor 4x4 off-road challenge 8,000 arpasan ha umyam da kabar rapi ya ka jingdap shipaus nem jong ka jingya linti kani ka kam yelekai. Mentangin pa syaki kubor na keleng kejela. Ka episod kabashis pa arpunyau jong jingkren baman la ubnai jong Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi lengba ka radio program Man Ki Baat la pelat habaro kawe kari menta kasmi kabala ai men siam ya kinong syong snong da ki kubor jong ka jingeteli ka jingkio kari bat ka jingket kliet lang jong baro. Meghalaya la pelat ya ka program hasnong nerbong Ribhoi district hakaba ki nong syong snong kle lumlang banya ngap ya ka jingkren Menteri Rang Baduk Kari. Hakani ka program la sakhi ya ka jing sngo tenat na ki nong syong snong ka jing pelat ba kerpang ya ka program ha nerbong ka thmu ban ai men sim ya ki jing yeshim benta jong ki pat ba bat pen klan ya ka jing ade hapneng ki nong syong snong bat ki nong yalam kari. तो हम लोग का आज का जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा लगा। हम लोग का जितने भी गाँव से जितने भी आए हैं यहाँ में इकट्ठा हुआ है ये प्रोग्राम के लिए, तो इन लोग को बहुत अच्छा लगा है कि ऐसा प्रोग्राम इनको पहली बार दिखाई मिल रहा है। इसी थ्रू से ये प्रोजेक्ट लगा है इसमें दिखाई मिल रहा है कि लाइव भी आया है। तो गाँव वालों 127 एपिसोड मन की बात प्रोग्राम में आज से नरबंग दरबार हॉल में हम लोग ऑर्गेनाइज किया था और आज 100 एबव पीपल ज्वाइन किया है हम लोग का साथ इस गांव से और आमने सामने और भी गांव हैं, तो 100 एबव हम लोग ज्वाइन हुआ है। Meghalaya SSA Schools Association kala ujor syaka yeng ka syari ba hedu jong kari ka Supreme Court ban bishar biang ya ka hukum kabala penni men haka shitarik unailur kabala hukum ya baro kinohikai ki badang don haka kam ban pendep ya ka teacher eligibility test lani ka tet hapo arsnem knang bakin la ban peteng ya ka kam jongki u president ka seng oba Aristotle Rimbai ula ong ba ka jing bishar ka ba minta ka thau ya baro kinohikai klem da pet ya ka snem ba kila shakri haka kam ya kani ka jing ujor lapha min haka sngi tho ding dangshen Menteri ka tanat ki kampule puthi uba lakmen rimboi ula ong bala jamkot chipau hajar ngot kinohikai Meghalaya ki bampat pendep ya ka tet ki la ban sha be kam lada la pintre kam ya kani ka hukum kumba kalong. Yesterday, the 24th of October 2025, we have filed a review petition in the Honorable Supreme Court of India, seeking the Honorable Supreme Court to review its final judgment dated 1st September 2025 in the case of Anjuman Ishaq Talim Trust versus the state of Maharashtra, which have made teachers' eligibility tests mandatory for all in-service teachers, irrespective of their length of service.
Katanat pulit karibhoy kalala banweng ya kijing kapnya asilenter ka surok National Highway 6 hakaba kalala ban be no ya baro kitrok kibala penyeng bean kibala penwit ya kalet kawan. Ya kadi kakam lalam khamat da superintendent ki pulit karibhoy UVS Rathor ubalale ya kani kajing penbet kali nado bernihat syaduk jarabat banweng ya kajing deheng kali bat penduna ya kajing ya tengku kali hasurok. Kinongnya kali kila syak dan guna bat hikai syapang kajing shngan halenti singkin hagajuk kepor labu kerpang ya kijaka penyeng kali. Kinong pen yad kila kular bakani kajing terekam kanyai beteng ban penong ya kani kesurok ba kabesngan bat kabalat na kajing kapnya. Kesorkar Meghalaya kalaai kajing menjur banbu saya kawai ke police outpost Pathamai ha mau at West KHASI Hills District ban pinklan ya kijing pahara na kebenta kajing shongshngan kipat ba batla ban pensuk ya kajing trekam. Kani ka outpost kan ajing syakri ya kashnong mau at bat kishnong bamarjan ka bamar khap bat ki police station ki badon ha nongston motion road mau kerwat nongkhalam bat shalang. Kani ka outpost kan sedang trekam nadu kasni bala pelat ha ka official gazette kaban kampin bha ya kijing trekam jong ki pulit bat ki kamba kerki hagathan. Meghalaya Legislative Assembly hinnen kasni sa jan kalapanlong ya kajingya lang bansa kinmao burom ha moksh villa tura ha kabala pelat ya kakot kabala tho ya kajing im bat kajing kraw jong Captain WA Sangma bam kuai hadwar ublay ubalong menteri rangba baninkong jong ka jilla. Kani kakot kala ai kerteng Captain Williamson A Sangma Architect of Meghalaya, ya kani kakot latho da Dr. Andrew Simons pala pelat patba da lampang kayeng dorbau tauan u Thomas A Sangma haka lengkho sngi ya balai pusan jong utei unoyalam. Kinong kren kilakin mau burom ya ka jinglong sngorin ka jinglong hok ba ka jingwan ra ya ka jingeteli da uni unoyalam u Captain Sangma Kadba u Dr. Simons ulaong bakane kakot katho syapang ka jingakon ba jai jong u panpinyo ya ka jela bapura. Contains his early life and political journey. It also contains recollection of Captain W.A. Sangma's by his family members. It also contains rich tributes paid by some of our state's political leaders in the assembly on his passing away. It also has Captain Sangma's speeches in the Meghalaya Legislative Assembly. As we turn each page, let us remember that Captain Sangma's story is also the story of Meghalaya. I had the privilege of associating myself with late Captain Williamson Sangma when he was Chief Minister. Along with my colleague Rening A Sangma, we had traveled length and breadth of Meghalaya along with late Captain W. Sangma. Sense of honor and joy. And also, as mentioned by our host and anchor, I'm very proud to carry the name Apang along with late Captain W. Sangma also. Ubrio ubalasaw pu arsnem karta utam dorlang risaw nakasnong nongra block 2 Shillong ula syakem no minhinin kasngi halor buon kijing ujor persyak ki kam klemakor bat kajing but bat pendik ya kibrio halat umkra. Ya kani kajing jia la yo jing tep nadu ubna jemang minta usnem hakabauni ubrio ujule klem akor hajan Don Bosco Square Surok Dhanketi Malki bat ka Loreto Convent. Ki pulet ki lara no yaka Bolero Rongyong ML Not San P Nyo Prasaw bala pendon kam da uni ubrio banle yaki kam klemakor. Ya uni ubrio ubala syak no ansayalam sying bishar banle ya kabadon kam. तो मंतांगिन या भाष हुआ शाकिनी की जिंग बना बदन कम कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री ये pedang ngobhaya phi sashisian chakathu khubor
Ka Dinet Manix A Memorial School Hashalong kala rakhe ya ka jingdap arpusan snem jong ka school hinnin ka sngi lengba ki jingruai ba ki jingshat. Ya ka ni ka school laseng ha ka snem arajar da Dinet Manix E bam kwai hadwa rublay. Kani ka school ka don ru ka school step ha ka benta kitu ki khinna ki bom yo alat bandit school sngi pat lasdang ya kani ha ka snem arajar khatway. I principal ka school ikong Dream Sibon Karkongor ilakren Shopang ka jinga lenti ka school katba inong ay but ya ka social welfare iba polling do ila ay ngoba arlak tingka bat kintu yaki samla bakinwat ya ka thong jong ka jing im jongki. I director jong ka school education iba bantailang kharshandi ila kintu yaki khna ban panit jingmut bha ha ka science ba technology ban lapalat ya ka plan science ne ban penyar ya ka pule puthi ya ki wei ki jing hikai bat ka jing penrung khna school. Artificial intelligence. I think all of you know about artificial intelligence, right? And many of you actually use. Very encouraging to see that we also have a plan forward. The vision for the next 5 years. It reminds me of the saying that if you fail to plan, then you plan to fail. It's very important for each of us to keep that thought in mind because it is relevant to our professional and personal lives and also collectively as a state and as a people. It gives me a lot of pleasure to see that the teachers, there is a very, very close connection between the teachers and the students. And whenever I visit these schools, I always used to tell the teachers and the students that in today's world, the primary focus should always be on science and technology. You know, personally myself, you know, I don't belong to the science background because, you know, we took science. I took science up to class 10, and from there onwards, you know, I never took science because at that point of time, I had very less interest in science. But, you know, after entering the service, I realized that students, you know, if they have to excel in life, they have to have a very, very close connection with science, technology, and of course, environment as well. Kawai katrak kalakala Kongpong hasurok ba National Highway 6 hakashnong Sam Lem Hariboy District hakapor shiteng sngi menta kasngi hadien bakala phai kinsan bankiar ya kawai kakalirit ya kani katrok kabakit yaki jingbang bakantup yaki chips ba chocolate la nya da u Nasir Ahmed Chaudhry paruwe unong yarap u Rashid Ahmed kibadai na silchar katba kani katrok kamshim lala shu bante lakam bat kitiar kitar kilas niulut Henry Baro Arnot kibadon hakakali kimshim la mensaw katba katay kakali red kala phet nagare ka jaka parki pulet kila penlong ya ka jing to okit hakabaya day bad katay ka jingja mentapat ngenya phai shaki khubor nakathan chatay lamingi Kakshad ba internet hatawang district Kajang waterfall kabalatip ru kumka Nuranang Falls kala kring bha yakinongwan jingok kai bakanthop yakinongwan jingok kai na keleng kiri kaparthai kani kakshad kalalong kumka way na ki jaka jingok kai ba pau ba ha Arunachal Pradesh kadidi news klaya kren ba ki kattu katni kinongwan jingok kai na keleng ka India ki bala pen pau ya jing snow hun jong ki ban pet ya ka jing internet jong kakshad baru simple ling ubami naka buon ki balaya thu ya ka jing snow jong ki ba kani ka jaka day ka bansa kinmao junom ba yaro ya gajing tanah jong ka saudong saukun jong ka namar gajing pau jong kani ka jaka ka kshat jang ka day ka jaka ba day ban let ngok ka dagitu ki brio ki ba it maryang bar ki bas ngau tanat ban let shakilom ki wa jong ka Arunachal Pradesh Very impressed with the waterfall. It's lovely to see the rainbow and how everybody here enjoys the water and the sounds of the waterfall. I'm very happy to be here. सब लोग इधर आके ये व्यू देखना चाहिए और क्या बोलूँ मैं ये नज़ारा ही बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है
बड़ा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पास रूट भी बढ़िया है, आते वक्त ज़बरदस्त है। अभी हम सिलापास से आए, तो उधर भी सिलापास भी अच्छा है। तो गिने पेट mentai ki khubor na kelengkari. O Menteri Rangba do kari u Narendra Modi haka program Man Ki Baat haka singi ublay ulakan mabu rom ya usardar Vallabhbhai Patel ya ubala tip komu Iron Man of India. Halor ka jing IT lut jong u haka jingale lat lut kari. Kum ka jing rakhe yaka lengku singi kha bashis pasan pau jong u Patel u Menteri Rangba do ru ula penken mau yaka jing no senyang jong ukum usimbut Menteri Rangba do bat u Menteri ki kampo ying bat kentu yaki nong shong shnong banyas nok ti lang haka run for unity haka life huway tarik u risaw kum ka jing ai burom ya u. प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे। वे एक अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र रहे। उन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे अपने समय के सबसे सफल वकीलों में से भी एक थे। U Menteri Rangba do kari u Narendra Modi haka benta bashis pa arpunyo jong ka program Man Ki Baat mendaga singi ulaya ro ya ka jingrep coffee jong kari da ka banyo kum u coffee u babhatam balapan mi ha India badbala I da ka perthai. U Menteri Rangba do ula ong ba ka jingrep coffee kala pen kala ya ka jing em jong ki brio bat kalong ka dak jong ka jing sorong ya kari. U Menteri Rangba do ula ong ru u coffee na Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala bat nakathan chatai lami ngi kilayo ya ka jing ithu na ka perthai. Kabapen klan ya ka jing ithu ya ka India kum ka nong pen mi coffee ka ba hakmat e. साथियों, दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है। चाहे कर्नाटका में चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका, तमिलनाडु सीमा पर बिलीगिरी क्षेत्र हो या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके, भारत की कॉफी की डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा Pat mentangin na pai pat syaki kubor na keleng ke perthai. Iwe Ibreu iladu no ela ka jing embat Henryu ngot pat kilamen sa ha ka jing yasiat ha Lincoln University ha Pennsylvania USA ha ka miet jong kasmi sajan la pentep ki bor pulin la yo jing te ba uba suba don kti ha kani ka kam ubara ya ka tiar siat ula shakem ha ki pulit u attorney ka Chester County District u Chris D Berena Surobi ula ong baki nong to kit ki dang kmi benya ban lap la dadang don ki wei pat ki ba don kti ha kani ka kam u governor ka Pennsylvania u Josh Shapiro ula ong bat ai jing kran bat kular ban ai jing kershan pura sha kani ka school ba bat ki bor ka an ha kani ka than Kinong yang lam jangka Southeast Asian Bloc ASEAN ha ringkat bat katu kat ni ki parlok bayakren ki leshim benta ha ka jingalang bapura jangka ASEAN Summit ka basau punyo ha ka sngi ublay ka bala phaik mat shaka khayi pateng bat ka jinga trelang ha ka liang ka yo ka kot ha ka jingalang ka bajulong manlaw snem ka ASEAN ka thmu ban kentiu ya ka khayi pateng ha ki ri ka perthei bat ban pen scam ya ka jinga day bat ki parlok batmai kat badang penbet ya ka jingbu dor ha ka perthai halor ka khayi pateng ka Malaysia ka ri ka bapenong ya ka jingalang kala penbena bakan long ru kanong penya ya ka jingalang jong ka Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP ka kenhon khayi pateng ka bahe tam ha ka perthai ha ka sngi nang kong
mentangin niya pa siya kikubor ya lekay. Nakashnong rid Khanar Hais Giant Hills Shaka Rinsan Jong Kapurthe Kasamla Olivia Dakar Kala Pinshisha Baka Sap Kapong Kajing IT Lut Baka Jing Shlur Kala Banweng Yaki Jing Kanglat But I'm and Sim Yakane Kapateng Habaya Kren Bat Ka DD News Kasamla Olivia Kalasdang Yaka Jing Kai Arm Wrestling Haka Shnong Jongka Banlat Naki Jing Sharp Pinshoy Hakikam Sneo But Ban Pen Long Yaka Jing Pot Sneo Ban Long Kanoy Lekai Nado usnam aja arpulai kalaya shimbenta hakarinsan jangka national but international group kumju daga job hinyo tali kitak maksiar asau tali kitak marupa bat kawai katak marnong wara pedang ke jing kendu jing hakaliang kapisa bat don ba ai jing hikai kala shania halaka jong ka ying kasem bat ki jing kershan jong ki shnong ki thau bat kintu ya ka sarkar banyarap ya kinoele kai ki badan sam kasamla Olivia ka tang maka kanoele kai am kinthe na ka district jongka ban mi khmat habaro ki level kabalong ka jing ai men cm ki samla ka than panishim banta ha ki jing ele kai sport Jika kibang kendo kibun nama ba ngami na kalangin kebedo te ngakwa ban pintu ma ngakwa ban pintu ya kasarka ba kanpet yang ni ki kon samla ki badan ya kata ka sap ki badan jimut ya kata ka ki badan jimut hakini ki kam spot nama ba hakai kam spot gula ban kiar shibun kita ki sniu jong ka perthei ma nama ba daka jing tharang but kita ki badan ki ba yo dan la yo i kata kita ki jingrap ki kwa ki kepenong ki ba ki chuchu ba ki na kita ki kam masni kan Ka 31st State Karate Championship ahajar arpusan kala kutno hinin kasngi HJN Indo Stadium Hapolo Shillong hadian laisngi bala penlong ya kani Kalimpong. La penlong daka all Meghalaya Karate Do Association haringkat ka jingkershan and ka Directorate of Sports and Youth Affairs hakane Kalimpong layo i baki don sanspa khat arngot ki nongishim benta na ki pratali ki district ki biakop haka komite lani ka sparring bat ka kata lani ka technique demonstration hakane kasngi lawan benta do menteri sarkar oba sanbor shalai obala IT shakinong job yaki takma bat ki trophy Kajinge ko nya kali 7th Ahor 4x4 off-road challenge 8000 arpusan kalakut no hinin kasngi hamaulen dep umyam kum kajingra khe ya kajingdap ship house nem jong kajinga lenti ka adventurous hinyo trip off-roaders lani ka Ahor Henry ngot ki nongnya kali kelaya khun ha ki benta ba pher kum ka stock semi modified pro modified patna ka benta ki kinthei ha ki surok ki ba khoru khoram hakaba I high fields em lickstar marbanyang bari omder but iba pensuk lang RL maulong kila long kinong job la penlong da ka jingkershan jong katana jngo kai ka Meghalaya kane ka Limpong kala kring yaki babuan kinong petkai par kala kentiyo yaki kam jngo kai hakathan da ka bakdo ya ka jilla kum ka pedeng jong ki jingele kai adventure sport hakathan chate lammi Congratulations once again, second runner-up, semi-modified category, Hussein P. Bujan, FL Nonglai. Semoga berjalan
yang jadi coach Nobha ke Jongki, bagi di dalam ringkat Wan Saki, Hangsi ke Baang dengan Kota Jomla, yang ini ke challenge, ke Baang Vincent Stem, Nalawan, Wan Idon Benda, Batmar, Nasung, Tenak, Baang Vincent, kalau menyui, Baang Benda, Hangi Hamau Lendap, Hakba Gila Penteriak, Naga Value ke Vincent Stem, kejiwan jadi participants kaladan kieu apa yang duk satu ka good but kini gilai ski kila saki ya ke competition gilai sau kategori masih suka government kalau ba fideban nang support susu ko bini jai sport bonda kam tadi kumki wewe jai sport ni compare tang balong lingba jing support jong government mo kan la ban kan tieu hi kena samla jong iro bakin la banya nya rumah kasurok banwan compete hamadan ya kumu participant sakani ka ahor muntak layak news dem yang ngam jumis teman kesna mai la kai bet kani ki event muntak ka de ba he kam ponor is la bonong takmilin tinis mak ka ahor kan le khamba kam promote khamba khambun participants next year Ka West Garo Hills Shooting Association kalapelong ya ka free sports shooting camp bashisngi ha Don Bosco High Secondary School tura minta kasngi ban kentiu ya ka jingele ka yasiat hashwa jong ka National Games arajar arpunyo ha Meghalaya. Hakane ka camp la yo i ya ka jingwan ni shimenta da ki lai pisangut ki samla puli bat katuk ni ki nong hikai ki bala ai jing hikai ha ka jing kop set ha ka Olympic ki baken thup ha ka shipo meter air rifle ka air pistol bat ka .22 pistol bat rifle uno hikai ujon thonau jam ola bata ya kino shimbenta halor ka jingyada ki kendon bat ki rukom pindan kam ya ki tiar siat minta pat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sunbneng ha keleng ki benta jong ka jella Hatura ka jing kriat kalong arpo degree Celsius bat ka jing shet kalong lipaway degree Celsius ka jing sngem ka haw minta ka sngi kalong repulai na ka shispa Habapai pat shanong ba shulong ka jing kriat kalong katsan degree Celsius bat ka jing shet kalong arpun rio degree Celsius ka jing sngem ka haw minta ka sngi kalong nyopusan na ka shispa kat bahajawai pat ka jing kriat kalong katn rio degree Celsius bat ka jing shet kalong arpun rio degree Celsius ka jing sngem ka haw minta ka sngi kalong sanpu pra na ka shispa kasun beneng kan rang hatura shulong bat jawai Shuwaban poy shakabakut jong ka thup kubor ngenya pet biang sashisien yekimat bakongsan Ajing Klan Menteri Rang Bakdu Kari Narendra Modi Shakipat Nong Shong Shnong Lengba ke program Man Ki Baat Jang Kasien Bashispa Arpinyo Yashim Benta Ki Nong Shong Shnong Ka Nerbong Ha Kani Kalempong Ujor Kaseng Ki Nohikai SSA Shakayeng Ka Shari Bahe Kli Du Ka Ri Ka Supreme Court Persya Ya Ka Hukum Ban Pendep Ya Ka Teacher Eligibility Test Shim ki pulat ka ribho ya ka sinjam ban pinbet ya ka jingheng kali hashi dantar ka surok ba National Highway 6 namar ka jingpenyeng rok bean. Kinong yalam ka ASEAN kelai kendu lang hakalimpong jingalang basaw punyo wan penklan ya ka kayi pateng hapeng ki jing kiba ka jingbo dor ha ka pekhet. Batkut no kalempong yakop nya kali ahor 4x4 off-road challenge 8,000 artisan ha umyam da ke baraphi ya kejundap shipos nem jongkan jiat linti kani kakam eleka Ti parlok katu ngila poy shaka bakut jong katup kubor minta ka janmiet hadu bagi ne shem biang bat pi la shai kasngi ha kapor nyo baje janmiet khuble ye pi baro